Peki Ahmet. Ahmet İskenderoğlu. Neha edibînim Kurdiyeka wê baş he. Zimanê we şêrin e. Lê neviyê we kurmancî nizanin. Çima hûn wan ra naşteğilin, napeyivin? Mesela sera mesela bibêjim mesela zorluğê me dî me tehdê dî ji tirsa. Çi? Ji tirsa îca me got bira bielîmin zimanê me nas olsa wenda nabe. Ji ber ku zimanê me wenda nabe me got bira bielîmin li qarşîlığê wan meriva kanibin cewaba xwe bidin. Çito? Cewaba xwe bidin. Em diçûn okulê dika di okulê da Erê. di okulê da gereka te Tirkî qise kira berê. Zanibin yaziya tiştê xwe Tirkî zanibin zaten bu an kurmancı qise kine ben. Erê. Em diçûn mektebê öğretmenê me li jêlî bû. Erê. Öğretmenê me li jêlî bû îja ji me re digot bi Tirkî qise kin boî hûn bielîmin qarşî meriva musîbe ro kanibin cewaba xwe bidin boî hûn tehsîlsiz nemînin. Gavek hûn bê tehsîl bimînin hûn li qarşîlığê vana hûn nikarin cewaba xwe bidin. Îja öğretmen xeber dida wa ji me re got her get odunlukta odun getir. Tu çend salî wê yextî? Ez sal ev Tirkî jî kurmancî jî bêm 1969 da bû. 1906 tu niha da. 1606 da bû sal. 1906 tu niha. Wê çaxê dam diplome digirti yani ha. Erê. 5. sınıfê da bû. Îja me nizanim bu odun çi ye. Îja me got em hatin derve ji min û gedekî dira hevalê min ra got. Em hatin derve îja la odun çi em digerin em nizanin odun çi gotiye erim bînin. û zivistanê sarê tu nebe êzing diberin êzinga bînin tekin sobê. Erê. Bira hundir germ bibe hundirê sinifê. Îja me got em çer bikin em wiha geriyan me tişkî fehm nekin. Em çû me got me re ji diyawî rabêjin. Hûn çend kes bûn? Em duh bûn ji me her diyara got erbînin. Em di do bûn. Îja em çûnin da diyawî me rek li derî xiz derê mala wî ayrî bû ê sinifê ayrî bû te. Îja me li derê xiz got çi ye layê min bi kurmancî diyawî zanibû. Got çi min got wela öğretmen ji me re bi Tirkî gotî gedin odun getirin. Öğretmen ji me re wergotî û em nizanin odun çi ye. Belek em nizanin odun çi îja me gotiye me re ji nîne re bibe nîne ji me re rast bibêje. Erê. İja nîne odun çi ye golayê me odun êzing gotiye erin êzinga bînin tekin sobê zivistano ve sare boî di sobê de germ bibe hundirê sinifê germ bibe. Awela awa me nizanî bu odun çi ye. İja me wê aciyê dî Erê. me wê aciyê dî îja me got bira bielîmin zimanê wan bielîmin Tirkî kurmancî nasılsa em ciya wan û bavê wan em ê rehet wan bielîmînin em di malê de daîma kurmancî qise dikin. Boî kêmê hevala nemînin. Erê. Boî kêmê hevala nemînin. Hema niha îro nizanin? Ev ê bielîmin. Gedê min ê dîjî ana. Mesela gedê ana min ê gedê min ê doktor du helv kurmancî nizanibû. Te ku erê. Ana ji min û işte xweştir qise dikin. Çi tu alimî? Xwe berê elîmî. Çünkü malê de giş kurmancî ne. Ka em di mala xwe da Tirkî qise dikin örneke. Na. Em daîma kurmancî qise dikin di mala xwe da. Hema wezarê xwe re Tirkî jî? Bi Tirkî zaro zanî çima. Zaro ek derin mektebê boy li qarşılığı hevala öğretmen ji wan re ders bi Tirkî didi. Boy bi Tirkî boy fehm bikin yek dersa xwe zanibin çêkin didi kêmê hevala nemînin. Erê. Ji ber wî awê yani. Mesela ana îja gede elîmîn Tirkî kurmancî xwe berê tu dibê nan dibê awal wê vê tu dibê aval wê derê zanî da da ji min û işte xweştir kurmancî giz zanin. Yani zahmet e. İro piranî zar nifşê nûn nizanin û her ku dere jî zor dibe. Çimkî ziman kurmancî, Kurdî, Zazakî ji nav jiyanê da kêm dibe. Li bazarê tune, li sûkê tune, li nexweşxanê tune, li mal da jî nema wenda dibe. Tirsa min vay. Na wenda nabe eşer rabê wenda bûnê wenda nabe. Çima wenda nabe? Çünkü meze ez bibê mezana bi Tirkî qise dikim. Yani me re her du ziman jî zanibû xweş. Örneken tişkî zor dibe et têda dimînim. Ha kurmancî
کی بونه گو تو ور ببی از وقت آبوقات جستر جواب تا بده آره اب کرمانجی ای فقط ام نکارن انگلیسی چون کرمانجی نه ام تیدا دمینه نه جا سر مسئله کی دیجی بیسو کرم که اشوم عسكر آره مسترا جو اشوم عسكر تركيا متن خوشكي يا زيا متن وشاوشكي اورفالي افالي ما بو مرفي ما بو جو ولا تهري تعليمجي گذرم تعليمجي گواري ام جو گذرم تعليمجي جو خيره تشترى تن بيجي مرفالي ترانا جمهوريه ترانا اجا اشوم دم زعمت كي ورقشان تحصیل هم تو نه خواندن نکارم بخونیم به ترکی دبی اب ترکی نزانم اب ترکی خوشکی نزانم ایجا گاوا مب ترکی نزانم و چرد به زورلق دبا آره که عبدالرحمن زورلق دبا ما پر زورلق دبی ايه تشكر ورا وقتي وقتی دا ایجا بالشف حتى ساعت اونیکیا درس شالش میشتبو هر شف خود تعالی درس چه درس چاوشتی دو ساعت ترکی و براج و مثلا توپ و تانک و مرمي واشترابين فيها ويا بكش خرا لا ازبر ذكرها تحسب تنبو مكش ازبر ذكر آره اجا قضى قمتانا سمرة تقوم من الازبر جوابا واند دا نكو تزانه بويا نقم الزانبو من تخد من الازبر ذكر تنزو تشد بيا يعني بخش كي جبوي تشي جبوي كي مهفالا نمين ایرو ترکیه تا خوشه تركيا ميرو باشا شخص خيرو اداره دو بخش ترکیه تا باشه کردیه تا نا كردي لو كردي حالي كردي بابا کیز زمان شیرینه اي كردي دا شيرين دا سفك جمره دیلیه مره نه ولا دا سفك جمره آره انا زمره داس في كجان از قدر ادوم تركي حلفي كيما مثلا دكا زمره ببي مقو ببي قدي ابي متشي منه بالتركي گدی آپیتا دبی یگن يجن الا قدي خون قامه بس قدي خون قامه قدي خون قامه نه ولو قدي بريم كش يجا كش مو يجا سوزر مو يجن شي كي جاي ای کردی چواه اي كردي قدي بسمامه منه قدي خون قامه خوارزيه منه قدي بريم منه برازيه منه آره برازيه منه بكرمانجي برازيه منه وانا اكا وانا تركي وانا تنيه آره تركي وانا تنا شد بدي بي يجن آپر آموز یگن. به قزن قزن نه يعني بوانا قوتنا. دا فرق يا خالتی قیزا مته مزینه ما چه گوتنه زمان مریا جرمی مریانه زمان دن کنجی مریانه تکانی کنجی خواه چکی تنکای جرمی خواه دقشكي بگوهرینه وقتا تا جرمی خواه گوهران جخواد تنامینی بناوی مره به وی چاویله بنیری و گرینگی بدی باشتره بالا و آوا هم بین چه حتی دست و هات به نوی خارا زاری خارا کردی با آخفر